Sauhur ganuk nata sayai ibagas Tuhanin lulur doi jing pando dingin mamuji gorani lulur doi jing pando dingin mamuji gorani. Ibagas goran di nebata Bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus, apa tununa pasing, sitop palangit, pakon tanohon. Amin. Aihu hira, sitaronon sisonari, seng satimbang in marimbang hasangapon, nasihol si patalaron ope bata. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
martong kumahita. Ham Jehovah nai bata nami, pujion nami doham hubani gokni uhur nami. Halani idop pakon holong niatemu marramotkon goluh nami. Diate tupa mabamu, nadop pasadahon hanami nuain ijon marsomba hubamu. Bani suasana minggu sahabat khusus GKPS, nama balu, nama tua, na tading maetek pakon difabel. Ida hanami do hagenup dear layakmu, nadop usai huban nami. Ipar mudu-mudu hamdo orang tua nami Rosi nama tua si dia. Iramotkan hamdo orang tua nami nadop mabalu. Margogo si dia masarihon perguluan siap hari. Sonai hagedup natadik maetek naso marinang naso marbapa. Ibere hamdo hajor giton apa semangat mandopakon bueni tantangan bani goluh ni si dia. Rosina difabel lang hatadingan bani panramotionmu. Ipataridakon hamdo bani sidia bagal ni kuasa ni hasangaponmu. Naso terdou-dou hanami isarion hamdo ipar di mata hamdo hape hanami hagenup. Pujion nami maham halani hasir sironmu masuk hubani perguluhan nami nadoyukon. Mambahen gabe bayak hanami ibagas holongmu. Marsangap maham Tuhan nai bata nami bani hagenup pembahenanmu in. Terima kasih mabamu Tuhan. Ijon rohanami marsomba ibagas Yesus Kristus. Tuhan nami anjaha jalo hamba tonggo nami on. Amin. Undul makuria. Mandoding usahita humbani haleluya nomor 450 ayat sada tambah tolu siholdo uhur nami. Siholdo uhur nami Tuhan, baju pabuhi pakoniham, say romam sonari Tuhan, podahi hamanami, say romam sonari Tuhan, podahi hamanami. Ay hamdo namargo gotongon, labator sahun hanamion, say romam sonari Tuhan, podahi hamanami, say romam sonari Tuhan, podahi hamanami. Riap ma hita jongjong. Martongko mahita sopot kon hita ma dosata hubani Tuhan nai bata. Ham Tuhan nai bata Bapa nami, roh dohanami nuain hulobe-lobemu mangelek idop pakon holong niatemu. Bue tumang do persahap sonai pangabak nami, namambain pusok ni uurmu, pekoron ni namasa uben nami sondahan on, gok ibagas gobir anjahi tirdoha nami, bani genup ianan, buinando tangaron holsoh pakon biar haleni pandemi COVID-10 siaon. Indo mambahin ase ia perluon hanami, hadameon niur namanon tonghun bamu. Ham Tuhan hidup ma uhurmu bernami. Sai hulo bemu Tuhanmu, usai
Tuhan isurahon hurmudo ase marhasir siron hanami marparuhurhon na tading maetek nama balu ibagas hamarsikoni lang hatadingan homa agena di fabel sonai orang tua nami terlebih bani hatuaonni maningon pasangapon nami ase marhatuahon hanami hape hotop do hanami lasse bani surasuramu nama dearin surasura ni ur nami do lalap inunut hanami urah manrisai hasoman makatai hahurangan ni hasoman pa etek-etek kon hasoman menganggap diri nami sigi jangan geti homado hanami marsidalian laho mangurus orang tua nami ibagas hatuonni haganupan in terjadi hinorhon ni gijang niuhur hagalekon rosi hahurangan nami manangihon hatamu ham Tuhan hidup ma uhurmu ben nami Huson sorido uhurmu nagokdo sainokdo halaniai roh dohanami mangelek ibagas unduk pakon toruniuhur mamboban haganup dosa nami hulobemu irik mangakuhon nasir-sir dohanami pabayonmu aseboy hanami mandalankon hatamu halani usehon hamma tondumu laho mambobai hanami bani goluh nami ase lambin gok hanami ibagas hadiaron na humbamu ham Tuhan hidup ma uhurmu ben nami Halanin unduk nuani nirabegu tangar anjaha hapor saya hitama hatani nebata baga-baga pasal hasasapan ni dosa anggo marperlahu hita ibagas haliharon songon ia ibagas nalihar in saor dohita sama hita anjaha ipaborsi daroh ni Yesus anak ni in dohita hubani segala dosa ibagas holong ni nebata domma isasap haganup dosata halaniai pataridakon hitama tanda-tanda ni perguluhan nabayu hasangapon ma bani nebata ibabo Amin. undul makuria Puji hitau se Tuhan, merhitai haleluya nomor 460 ayat sada dasubane ayat tolu sanggah loja au bani horja.
Kuriappa hita jongjong. Saksihon hita ma haporsayon tain, songon na sinaksihon ni ganup hanak na porsaya, bani sabtanon. Au porsaya bani nebata bapa, bargogo na setarimbang, na manop palangit pakon tanon. Au porsaya bani Yesus Kristus, anak ni nebata na sasadain, Indo Tuhata, na tinubukon ni si Maria, sangga nape haliapan, marhite tondoy na pasing, na manaron na parngit, bani panorang na si Pontius Pilatus, iparsilangkon, mate anjaha itanom, turun hunagoritor, mulak manggulu humbani na mate, bani yare patuluhon, naiku surga, anja hundulu syamuni ne bata bapa, pargogo na sotarimbangin, unjai ma ia mulak magira, lahu mangumi hanak na manggulu, pakon na dok mate. Au percaya bani tuni na pasing, bani kuria parsadan na pasing in, parsauran ni sagala nama pasing in, bani hasasapan ni dosa, bani perpohon ya pula, pakon bani haguduhan na sadokah ni dokah ni. Amen. Kundol makuria. Diar paima patupuhita galangakta paima persembahan khusus untuk pembangunan ase martonggo mahita. Hamba panami na inaguri atas Bapa Simada Kuasa, Bapa Paridop Niuhur na tarsulur. Terima kasih mabamu Tuhan, iberi hampan orang na jenges suban nami, buihan nami maribadah, irmahmu nama pasingon, panorangon. Sonang kanami ijon, halani holong, halani kuasa mu. Halanya Tuhan terima kasih mabamu terpuji ma ham. Persaya Tuhan nami tong bamu Tuhan. Hata mudo nama katahon ase ipajongjong rumahmu itanohon. Enganan nami pajupa pakon ham. Idahamdo surah-surah ni hurmu. Merdalan do mai kuriaon, marusaha do kuriamuon hagenup, mabangun na terbaik untuk enganan mulau mamasu-masu hanam. Engananmu mersahap ahado kerinduanmu terhadap hanam. Jangan pas-pas hamdo tong koma kehidupan nami Tuhan. Agibani kehidupan sehari-hari. Icukupi hamdo ma. Tong sagalana perlu. Memang ihapok ka nami do agi terlebih sangga masa pandemi COVID-10 sion. Bahak do pergumulan agi menyangkut ekonomi uban nami. Tuhan, tapi yakin Tuhan nami terus do menjalir pasu-pasumu. Penerangon, sihol hanami patupuhon, nabuy ibek kanami dalam rangka melanjutkan, meneruskan pembangunan ni rumah mon atau apa namar hubungan hujon. Atap nasa dia penabuy bek kanami Tuhan pasu-pasuham. Janah bek kama homaon songon cara nami lebih gokuhur nami tong. Mangondoson guluh nami hubamu.
Jana persaya doha nami labir robueni on dosoktam. Bani guluh namion. Asir robueni terbik kanami homahadjon hujanan. Marhitihon ni pasu-pasu hamor janami. Ipasu-pasu ham surah-surah ni uhur nami haganu. Halanya Tuhan, terima kasih mabamu. Ipatupuhan nami maon. Gabi hasangapon. Hamuliaon bani gorammu ma ibaen kanami on. Om mana terbaik kanami. Om mana pamalas suhurmu, jana bui pergunahonon, sadalak kubani horja pembangunan di rumahmu. Tonggo nami oni pada sanami hubamu Tuhan, pita hibagas goran anakmu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amin. Bisi hitau setuhanta merhita doding haleluya nomor 304 ayat sada 2 tambah 4 sai pasada hama Tuhan. Agano
Sonari masuki hitama acara khusus na perlowem ay membasa tonah ni pimpinan sinode GKPS, na paduahon membasa puisi, na patuluhon aksi diakonia, na paopatkon ting-ting, na palimahon vokal grup inang ikuriaon, na pahonomhon doa sapaat. Shalom dan apuan semua buat tahanan salam kasadao kapal panggilannya naman Tuhan buatlah hadapan. Hidup jujur bani nasyar apa damai bani lebata apa apa bani harta Yesus Kristus. Apostol tersebut berkata, untuk perjuangan manusia anjahan sebelum kita bani bani lebata apa. Aima bani murid natadi main apa nama baru di bagian apa sebelum hata Allah nama juru pakon pikiran nanti siapa pada saat tiga orang Indonesia banyak minggu sadar dia naik orang minggu sahabat khusus nama baru nama tua data di main pakon di Fabel sadar kembali tata laksana GKPS pasal 25 ayat 20 salah ada faktor pandemi COVID-19 dari faktor kita dulu banyak tetap menurun aima isolasi atau memenuhi pertemuan faktor percepatan secara nama tahun bertubuh itu membangun bisa menatap kunjung pakar ada di menyinggung faktor masalah tentu maningon do isa dari kita ia nama sao gabi tantangan to mama kubani hasomanta sa saya terlebih mah kubani si dia nama baru nama tua nata di maete pakon na di Fabel tomat ni kuliah halanya ini sahabat khusus GKPS siol do pakon kita selaku Aselam bin gomos mahita mapardiatehon khasomata na perlu si paruhurota bani keterbatasan ni si dia. Ipasingat Nabi Yesaya dohita selaku kuria ni Tuhan. Ase tong sirsir marbagi pakon nalohean. Mapardiatehon na maparapar. Pasirsirhon na perlu bani namar hahurangan. Janah lang mamonopkon buhi do pakasoman. Terlebih tu hatta Yesus na tetap do marhasir siron mapardiati kon khalak nagalek apa na somargole. Dum hujai do asebani subtema kegiatan GKPS tahun 2021 daon. Yujur do hita ase marsiarahan laho marsitukolan pakon marsipatuguhan apa marsi pardiateihon mandopakon parutolon ni guluh. Pos duhur nami hatani nebata pakon subtemata boy lambin manjul-jul hauhuron pakon membere hagogohon bata
Lahu maparbandiatehon hasomata naigoran hita salaku sahabat khusus itongah-tongah ni kuriatta. Iha malaskon pakon iha terima kasih kon uhur tado. Dukungan pakon perhatian na tongtongi bere hita dopak pantiasuhan bumi keselamatan Margarita BKM. Sonai rehabilitasi bersumber daya masyarakat RBM GKPS. Nagabe hite bani GKPS makorjaon horja diakonia. Bani piga-piga kuriat tape doma adong homa tupuan ni inang nama balu. Sonai homa tupuan lanjut usia atap nama tua. Sonai homa age tupuan ni na purna bakti. Ya siolhon hita do ase haganupan unit pelayanan in boy lambin itingkat kon hita hajong-jongan pakon partording ni hubani na lambin roh diarni ase lambin tarida hasadaon. Pakon padangidang nyota laho patalarhon buah-buah nama diar bahen hasangapon ni Tuhata. Totap donasyam ibagas tonggonan anjaha say tongtong mahamahita marsitonggoan janah marsyurupan bani naman dapakon pandemi COVID-10 siyahon. Tuhata mana tongtong makasamani janah nama masu hita ganum. Shalom. Marhusip dopakau diarniin anggorap marhundul na marsanina marboto marlitun mau mangayak sorain hutorihi hupapake hupateleng pinggolhu dopak sorain ise doai Ija do sorai rodokah ni lambin rohman liting bay panangan sorain membain au taruyun sorain membain au manlumun janah madurun HP tading ibu di doau nasain dokah ku parambu-rambu ari-ariku nasain dokah Kudurni hamsanina botoku na tading maetek
nasaindoka hudorni ham sanina botoku na tading maetek. Nasaindoka hudorni ham sanina botoku na difabel. Nasaindoka lase doau bani tangismu, lase doau bani hasusahanmu. Etek uhurhu mangidaham sanina botoku na difabel, na tading maetek. Binahen hita langsa bapa, langsa inang, ay tene, bursik ni paruhratkin. Lambin lungun jana dorun pangahapku, hudinga tu seham orang tuaku na mabalu. Doma rombon pangnongarmu, doma hurang gogohmu, doma moru pardingatanmu, doma gundung aku lamu. Namin si toguon siwa kawakonan hape gati doa manringis hotop doa ulang sabar anggo isukun ham sukun nasada marulak-ulak anggo isahap kon ham hata nasada marulak-ulak sanggah roh mana boritin bay akulamu gati doa mangelak makawakon ham halani bueni halilian bay hordia hotop do langku pake tangakku manatang akulamu nah hitir-hitir malakah tar olosan doau lau mangayaki hinadongan naipe tarsirom doham anggo doma hita jupa tartawa doham anggo doma ida hamau ai tene boritnin ham bapa ham minang nasiam orang tuaku nadok mabalu seng adong sada be penamar sura-sura bani panjaloan nasiamon tadi ngesahalak lungun-lungunan tadi ngesahalak kusokon uhur langdong hasauman sa pikiran ape gati sahab abak pakawah pakon pikiranku patambah lungunmu tangis mandoham tariluh do seham ailo tene boratnin ulang benasiam tangis ulang benasiam lungunan usukon uhur lang be hutambahi ugah bay uhur nasiam lang be kununut mardosai bani nasiam saninapku botokku orang tuaku do nasiam ibagas kolong ni Tuhan jongjong marap manatap mahita hulobe doma irang ginay bata haganuk hinajenges ni guluta hulobean niari rup magodang jana marpangarapan ibagas idok pakon holong ni uhur ni Tuhan aima hasurungata makaporsai Tuhan ta Yesus Kristus ulang beham tangis. Hubadina siam nado pitodoh nokkan nalaho mewakili manjalo malas ni huni kuria hubani jematta seulo bena siam. Kuria nai haholongi Tuhan sesuai hubani
tonah pimpinan pusat sadarion pamasaot tado minggu khusus pelayanan hubani lansia, nama tua, nama balu, natading maetek sorai homa di Pabel. Nasiam orang tua nami Bapak Inang na i rumah, domu halani kebaktian ikuriatta ibaenope secara virtual. Halani ai nama wakili ma namanjalo pardingatan ni kuriat tahu banina siam orang tua nami. Sonari igorak kanami ma nasiam orang tua nami namanjalo pardingatan ni kuria hubani nama tua lansia nama balu na tading metek sonaya gena di Babel na parlobe inang nyonya situa Arisman Purba, inang nyonya Legiun Sinaga, inang nyonya Jantiaman Purba, inang Florida Sidabutar, inang situa Emeritus Reni Saragi, inang nyonya situa Liner Girsa, inang nyonya situa Japen Girsa, situa Emeritus Sabarudin Purba, situa Emeritus Zaman Sen Sumbayang, situa Jajarman Purba, inang situa Emeritus Risma Sidabutar, situa Santi Indrayani Purba, inang nyonya Jailun Sumbayak Boru Sidabutar, inang situa Emeritus Tiurlan Purba, inang situa Emeritus Mintan Purba, inang Linaria Sitopu, inang nyonya situa Ersidin Sumbayak, inang Annaria Borumunte, inang nyonya situa Mika Eliaman Purba, inang Yohana Suryati Silalahi, inang Tio Maria Purba, inang nyonya Tarigan Boru Simbolon, inang nyonya Pandita Lopde Pijon Purba Boru Manurun, inang nyonya situa Feridi Arson Purba, Bapak Bibin Silalahi, Bapak Jontara Saragi, natading metek Epan Sinaga, Ellen Sinaga, Cecilia Angelia Sumbaya, Claudia Marela Saragi, na di Babel Bintang Neo Silalahi. Atap adong nalang targoran hanami, boy ipatugah kubani koordinator sektor ni masing-masing. Jadi hubani nasiam Bapak Inang langsa dia bahat ni natarbere kuria marhite kondisi na masa sonari. Tapi dingat nasiam bahwa mardingat do kuria pangarapan ni kuriaon ase tong bay bagas na sehat nasiam. Diut do manami manghapkon haganup diut do kuria haganup manghapkon. Aha na ihapkon na siyam. Sa tonggo hita, sehat-sehat, janah bani piga-piga minggu nararoh, boy mahita membaik kebaktian igara jata. Ay mana boy tarpadas karami, terima kasih, ase yondas ke karami mak.
Ting-ting Kuria GKPS Cengkareng Minggu 10 sada Juli 2020 sada. Na perlobei perduiton. Duit na masuk mingguan bahatni 6.116.000 rupiah. Keterangan perduiton boy ididahita bani lembaran ting-ting. Sai ipasu-pasu nebatama duit naroh sonai na memberesi. Pesta olok-olok resort. Pada hari Minggu 8 Agustus 2020 sada, dalam rangka kebaktian Minggu di GKPS Kana, Doma ilantik panitia olok-olok resort Cengkareng Jakarta Barat tahun 2020 sada. Songon nasomal setiap tahun, patupu danado natolu kuriaon manupaki horja pelayanan GKPS resort Cengkareng selama 1 tahun. Jana i program hon kuriata do on tiap tahun halani ai ase haganuk mahita manupaki horja on i bagas malas ni uhur maka malas kon 110 tahun ambilan nama derdas hu bangso Simalungun. Iarapkan panitia olop-olop do tupak hubata GKPS Cengkareng 54 juta 300.000 rupiah. Rapat majelis calon situa dan calon samas GKPS Cengkareng untuk meningkatkan pelayanan di masa pandemi COVID-19 di GKPS Cengkareng dan pelaksanaan pesta olop-olop GKPS 110 tahun Injil isi Malungun marhitai on PHMJ mengundang haganuk majelis calon situa pakon calon samas untuk hadir mengikuti rapat bersama pengurus resort yang akan dilaksanakan pada hari tanggal Minggu 22 Agustus 2021 tempat GKPS Cengkareng waktu 12 WIB sampai selesai. Topik peningkatan pelayanan di GKPS Cengkareng na paduahon pelaksanaan pesta olop-olop GKPS tahun 2021. Mengingat rapat ini sangat penting, diharapkan kehadiran seluruh majelis calon situa dan calon samas hadir dan berkontribusi dalam memberi masukan dalam rapat tersebut, sehingga pelayanan di GKPS Cengkareng bertambah baik. Senin 23 Agustus 2021, ibadah pangapohon. Senin 23 Agustus 2021 akan diadakan ibadah pangapohon jam 19 WIB hubani na parlobe keluarga situa Sapirman Saragi Simarmata, keluarga na paduahon keluarga Sautaruli Ambarita, na patuluhon keluarga Paliomo Sinaga dan keluarga Irwan Lambin Sinaga. Parambilan Pendeta Sorta Ulina Damanik STH, pembawa acara Situa Lermansen Damanik, tempat gedung sekolah minggu. Diharapkan jemaat yang hadir untuk mengikuti ibadah pengapohon adalah jemaat yang sudah divaksin. Minggu 22 Agustus 2021, ibadah seksi remaja GKPS Cengkareng masuk pukul 17 WIB. Pelayanan ibadah seksi remaja Boy Ididahita Bani Lembaran Ting-Ting. Diharapkan kepada semua seksi remaja untuk mengikuti ibadah seksi remaja tersebut. PA virtual seksi Inang GKPS Cengkareng, Minggu 22 Agustus 2021, pukul 19 WIB. Khotbah Pendeta Sortaulina Damanik, pembawa acara Nyonya Situa Suwardi Damanik Borusitorus, Mandoding Nyonya Situa Rasiman Sinaga Boru Gultom, Doa Sapat Inang Rospita Boru Saragi. Rabu 25 Agustus 2021, sermon lokal Majelis GKPS Cengkareng masuk pukul 19.30 WIB. Diharapkan seluruh majelis hadir mengikuti sermon tersebut. Jumat Pertongguan Sektor. Sabtu 28 Agustus 2021, Marguru Malua angkat sidi jam 15 secara virtual. Minggu 29 Agustus 2021, Minggu Trinitatis masuk pukul 9 WIB, pelaksanaan ibadah live dari GKPS Cengkareng
petugas boy ididah kita bani lembaran ting-ting, model kebaktian bahasa Indonesia. Sonai ma ting-ting bata sadarion, ting-ting selengkapni, boy ididah hita bani ting-ting nadong bani WA Group GKPS Cengkareng. Martonggo mahita. Marulak-ulak kanami Tuhan maka tahun puji-pujian pakon terima kasih Bapa hulobe-lobemu halani ido pakon holongmu na tetap maka somani hanami mambenboy hanami mengadahon kebaktian nami ibagas siang niarion. O Tuhan doma itangar bahat ting-ting na masa pakon nolosi pamasaon bani GKPS Cengkareng bani panorangon halani ay marondos kanami hubamu Tuhan bahat kegiatan nalosi pamasaon pakon na dop masa pakon na memarsi bere-bere ham na mamasu-masu haganu panin aseboy mardalan ibagas na diar terpuji maham Bapa perdosa na bagal doha nami pasing tumang do anggo ham halani ay ampuni ham hanami ase marhatalupan hanami gabe apian ni pasu-pasumu jalo ham matonggo namian ni padas kanami ibagas goran ni anakmu Tuhan Yesus Kristus ipaluah kanami amin.
Pai may tangar hita ambilan, ase mandoding sa hita. Pasalang kita huta, bagas tonggo kita. Terpuji maham Tuhan, hidup pakon der nilayakmu, Indonesia lohana midas kani ponorang, jogito daging paun pamatang nami, boy hanang merasa daun, rumahmu. In manalaw mamuji jana pasangakon ko muna pasin. Horong at imutuan ben nami. Asi hagarup tayo biyak ni paguluan nami. Ondos mahutangan mo. Benham hanami Tuhan pasimada harajaon mo. Tuhan na bata-bapat ng negeri atas. Mangirak Tuhan ang Tuhan ibagas siyang minaryo. In mabanyang goto huyamu jematin kareon. Ijamain Tuhan, ibagas pakutolong do sedia Tuhan. In mamahiteo naborit banyak kulani. Rang terbilangnya nami Tuhan sada persada. Tapi Tuhan takas lidah kam hagalu panin. Horong atemu mangidah sedia. Bas Tuhan banyak hurun sedia. Ase tetap sedia Tuhan percaya hubamu. Sunai getambang dari pakan sedia. Mama sumasu maham Tuhan. Jadi hamaluang may Tuhan banyak kurang sedia. Jupahan masedia maras dulu na hubamu. Sunai de Tuhan mengelakkan hubamu Tuhan. Bani kuriamu gakabes singgaringon. Nadok terbentuk seksi-seksi. Asih ganupan Tuhan seksiin banham marhoja ibagas biar na humbamu asih aha program na butuh Tuhan asih dalam sedia main ibagas maras luhu berham hasih hatu na talubi kuban sedia asih magogo sedia Tuhan lau makuzahunin gabi ma maras luhu ma kuriyai sunai gihanami haganupan. Sesaat khusus mengelakkan bagu Tuhan. Takas serang dirahkan Tuhan. Haruna masa bani negara namiyong. Ima COVID-19. Secara hajolmang Tuhan gubir doa nami pasalin. Nang sanggup hanami Tuhan mengidah na masa ini. Tapi horong gak temuhugan nami. Ijagay hamdo hanay mon nagsarasada. Gabi boy lupusihan nami ari-ari na nagulat ito. Dupahan matongtong hanami Tuhan maras dulu na umbamu. Terpuji maham Tuhan. Sesaat khusus mengelakkan nami bamu Tuhan bersiang nilairon. Ija minggu sadarat Tuhan. Aima minggu sahabat khusus IKPS. Nomi. Nama balu, nama tua, nataring maetek, sonai pakon di babel. Holong atemu Tuhan banyak sedia, khusus ni bani inang nomi. Seberam sedia Tuhan malas luhu kubamu, tong beram tenger nyuhu. Tong sedia marhapa urusan kubamu. Aing gusul gitu daging pangon pamatang sedia Tuhan lang buli. Malas dulu masih dia. Boy sada sedia Tuhan pakon ngombah keluarga lahu memuji jana pasangapun gamuna pasin. Sunada ge Tuhan nama tua. Ija ibarat satu tahun nakulan sedia Tuhan. Mengelak kanami kubamu. Berhama panjang umur kubani sedia. Pada kampamani dagi sama main tundi. Asih boy Tuhan ini mati sedia hatuan sedia. Sada sedia keluarga ini haganupan.
Ase mauro matundungan na pasing bani keluarga. Sonari ke Tuhan na tarin maetek. Holo ngati Tuhan mangidahi. Bas Tuhan pasali. Ulang patong Tuhan sedong gobir mangidah gulung. Ase sorabi hamma tundungan na pasingin ubani akulan ni sidea. Ase boy Tuhan ni jalosia na masa ini. Janah malas luhu. Tong-tong makapurusan ubamu. Sunagi di Babel Tuhan. Ondo subamu ma daging pauntun dunia sidea. Tolong hatimu Tuhan manggidah ka namin. In matoga elakarat namin ubamu Tuhan. Mapangulagi maham manggidah ka namin. Kardosa na pagkaldohan namin lubilibumu. Tolong hatimu Tuhan manggidah ka namin. Salpuakan dosa namin. Kumbali buku partikyamu. Asulangin mengampat pasu-pasu nasiul berkonum bergunai masada-sada. Terpuji maham Tuhan kolong hatemu. Jalham matong kekereket namion. Magiteon anakmu Yesus Kristus berluah kanami. Amin. Paimetang arhita ambilan asemandoding usahita humbani haleluya nomor 446 ayat sada dasubani ayat 2 sisada akula. Dami ni batana terlebih humbani hagenup hauhuron. Ima maramot ko nuhur pako pikiran na siyam. Ibagas kitu Jesus tuatay. Amen. Hata ni batang bilan hubata sedarion tersurat bani Pesalmen 34 ayat 12 dasubani 10 lalu. Senom may sobutijay. Rohma nasyam anak. Tangihon nasyam hatakku. Ase huajarhon bani nasyam biar dopa Jehovah.
ise halak na sihol makaholongi guluhon, na makarusuhkon mangidah ari na mader, jagama dilahmu dokpak hajahaton, apa bibirmu humbani na tipu, humbani hata tipu, surut maho humbani nama sambor, horjahon nama dear, pindahi dami anjaha parayak maay. Dopa halak parpitor do mata ni Jehovah. Anjaha pinggol ni dopa dilo-dilo ni sidia. Ilawan buhi ni Jehovah do si horjahon na jahat. Halak lahu membuiskon huntanohon pardingat ni sidia. Anggo dilo-dilo halak parpiktor say itangihon Jehovah do. Anjahi paluah do sidia humbani haganup hasosakon ni. Aima dasni. Perlu be horas may batta ganupan. Age nasyam nay rumah tene. Tabi gejang tu hapon mani-mani niot tene. Iya, baru. Ya, baru cenges. Salinari salom may batta ganupan. Age na siyam na irumah. Teneng. Adong istilah makatahon sonon. Sa dalak kubani topi ta sa derion ay mengenai halak perpitor ilubini nebata, orang yang benar di depan Tuhan. Adong istilah sonot tene. Jika kita hidup di bawah kendali nafsu, maka kita akan selalu berjalan ke arah yang merugikan. Ya, jadi nasong merugihon anggo terus si bagas sapitor. Ya, jadi adu terus atau kita maage haporsayaon menjaga ai. Jadi berjaga-jaga supaya jangan jatuh ke dalam ketamakan, dalam godaan, mengawasi diri agar terhindar dari penyelewengan. Omma sebenarnya perjuangan tak i tengah-tengah kehidupan orang. Halani nasyam masoman dengan kejujuran persaya dohita di depan kita sasitong ni banyak sekali pengharapan. Bukan si Daud ada kesaksian ini next tahun. Ya, masih apa dapat kita sonari anggo habani ketamakan duai. Anggo habani penyelewengan duai. Tentu lebih bagus masapot dosa. Ya, halani nasyam masoman ketamakan dan keserakahan adalah jurang maut yang menguras orang dalam upaya tanpa henti-henti langon gamarna puas terus. Ya, jadi terus langon kena. Anggo kita kan berjuang. Anda boleh perjuang kon hasilnya terima kasih Tuhan. Ada kepuasan.
Ya, jadi nasiam hasoman opa semang perjuangan tak magunani ho maha persayaon halani persaya do kita kebaikan apapun yang kita tabur hari ini akan menjelma berlipat-lipat anugerah Tuhan. Suatu saat nanti kita akan merasakan yang lebih baik di tengah-tengah kehidupan. Ang istilah naligan niya tahon pikiran terkendali genup. Tanda-tanda terkendali genupan bisa memuji Tuhan, ada pujian. Kontak genupan pikiran, jiwa, badan, tubuh genup. Kontak genupan ay man disebut ada pujian. Hubani Tuhan tatene. Ya. Jadi nasiam soman hulak ko salinari. Meni berjuang doh kita terus sebagai kebenaran. Ya memang lang malaikat kita kan itu. Tapi adong kerinduan hujan. Adong kerinduan hujan. Adong perjuangan hujai. Alani songon tahun nakinain nasiam soman. Kebaikan apapun yang kita tabur hari ini akan menjelma berlipat-lipat anugerah Tuhan. Suatu saat nanti halanya mari kita lakukan yang terbaik. Omma na laho ipatugah Raja Daud bani tekstau on kesaksian. Adong tulu hal ang buhay hubuat bani tekstau tene. Atau kita mah orang-orang yang terus berjuang bani habitoran kejujuran. Memang kadang-kadang susah doh habitoran non kejujuran non. Tapi ahap pasti senang. Ahap pasti luar biasa. Pikiran pasti luar biasa. Pertama disebut ayat 2 das subani tulu lagi hubas cahot ini. Masada isi halak nasihul makahulongi ayat 12 das subani 10 tulu roh manasiam anak taihun nasiam mahataku asih wajarhun bani nasiam biar dapat jawaban isi halak nasihul makahulongi goluhon nama kerusuhkon mangidah ari nama dia ang bani ayat aigi supaya kita bisa menjadi idola kepada anak. Aku terjemah kok kita nasiam hasoman orang-orang yang bisa meneruskan perjalanan generasi. Karena itu nini ibani tekstong. Lalu rohman nasiam anak pangihon nasiam mahatakon asih wajarhon bani nasiam biar dapat jawaban. Kan gelut tahun lang pita untuk kita. Tapi berkaitan kepada generasi. Aku 2 tahun penerangan nasiam masuk sonok pehita bapai nang ini kan idola ni nebat tado kita. Idola ni pahoput tado kita. Ya, halanya ini hapit toranon luar biasa do perserakannya. Ya, jadi tetapnya masih ada kesaksian nih si Daud ini. Kalau saya membangun generasi. Pakun nomor hubungan kubani ayat 12 pakun ayat 10 tuluan. Masih ada kekuatan lagi alami si Daud. Suka duka dia ada dalam pujian hubani Tuhan. Dari konteks tahun nasiam masoman kan berkaitan don hubani sada Samuel 20 sada ayat 10 das subani 22 kan sangkai cari si Saul du si Dauton. Ya halani ay lari bana hugat. Ijay pa jupaya pakon Raja Gat ay masih Akis. Lalu hajay pa isari. Jangan roni ni Raja Akison. Oh kan si Daud don. Oh nay cari si Saul don. Halani ay kan
Iben si Daud madirini songon setabi songon napuduan tene. Halani ai isuru no se hu adulla. Boy berangkat ya hu adulla. Jadi na sama-saman om halak perpitor tahan lang pitah bani nasona. Elo, amin. Elo, tapi tahan bigenu. Tahan lagi sangga masa pandemion. Tahan sangga enak. Tahan sona pikiran. Elo halani okan sedo rumah ta saduka-duka nion. Proses dah segenu kanon namang guluon. Tapi ihayati hidupon dengan baik. Bangga si Daud mengenai hidupon. Pakos sadan hari na perlu bion na siya masoman. Kan luar biasa do kapintaran ni, bijak ni. Ipaturu diri ni maraja bana panorangai. Ay di siya kaya bana ay tini. Tapi ipaturu diri ni sampai songon na stabi songon na gila bana. Ay kan ilmu na luar biasa do ilmu niya. Kalau lang pitah ilmu matematika biay, tapi ilmu na luar biasa. Ini ada bagi orang-orang yang jujur kepada Tuhan. Lang hadugurannya, lang terbatas. Pasu-pasu ni Tuhan hubat tatene. Masih na pertamaon buah atau kita kehidupan ideal. Sebenarnya hasil hidup ibagas sapitoran. Kehidupan ideal dipenuhi sukacita karena kebaikan nai alami tidak berkesudahan. Jadi ini sama-sama mana perlu bi. Napa dua hon ayat 16a. Isabuti jondo halak perpitor do matani Jehovah. Dopa matani per mata Tuhan tertuju kepada orang benar. Ay masih lahongga jalan sendiri kita. Ya, lahongga jalan sendiri kita. Apabila mereka minta tolong, apabila orang benar berseru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesatan. Jadi nasi sama sama nagu sebalik ni sunon. Orang yang tidak benar di hadapan Tuhan pasti takut. Ay otomatisan. Mabirlah lang. Padahal ang kanami kemerbul-bali pa kon situasi naga. Mabirlah lang baniguluhon. Sementara lang adong kita puniguluhon. Aman na buibig kitang gumabir di hitalala. Ay kadang-kadang soal-soal ke depan okang kita suno mahuli harum mo apa mungkin lang das sulisunay. Iya, pakon nalegan. Jadi orang yang tidak benar di hadapan Tuhan pasti takut kepada dunia. Ketakutan membuat dirinya kehilangan yang baik, mudah terperdaya, dan hidupnya tidak pernah memberi makna. Golak mebia. Kan song sidaw ton ilantik mo ba nagabi raja? Tapi cari do bana kan? Kan sitong dia secara pribadi pasti mebir ban. Tapi biarkan di dalam Tuhan. Lang koma do ngotot-ngototan. Tapi Indonesia amdulari iyahu gat. Dijay terboto mahumaya bani Raja Hakis. Usir may na puduan day ni Raja Hakis igat kan. Lari maya wadulang. Lubang adulang. Hajay holi mula mabana. Hustan. Ya, jadi sama-sama semangat kepercayaan yang bergembira di dalam Tuhan jauh lebih penting daripada atapah peneton. Aku lanjutkan ay semangat juang di bagas Tuhanon. Sebenarnya ini kekayaan yang paling besar. Melebihi kekayaan na dong kita no. Melebihi atapah penimiliki kita. Itu tengah-tengah kehidupan non tene. Bahkan anggo sukacita dalam Tuhan non pencoba apa ya membuat sebagian orang jatuh, tapi anggo bani halak ne bagas Tuhan pencobaan adalah tangga-tangga mencelohon pasu-pasu.
Tapi yang orang-orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Ya, jadi nasama soman kedua juga memiliki hati yang indah. Orang-orang jujur ini memiliki hati yang indah, hati yang baik, yang bisa menenangkan lewat perkataan yang lembut. Jadi adong kekuatan ni untuk menyenangkan. Adong kekuatan ni lau pator sahun lewat perkataan. Seseorang yang mempesona itu bukan dinilai dari penampilan luar, tapi keindahan dalam dirinya. Menakinai proses terus ibagas hatane bata. Anggo ketok kita hubani si Dauton kan Goliat. Ingat tito duhay. Lang adong guguni sa sitong. Aloni. Saul. Bangsa Asur. 3 kali marporang. Pakon bangsa Israel. Tapi margo gitu mang. Halaniain na pa dua honon na siya masawaman. Terus kita berjuang ibagas kebenaran oge. Hati dapat kita hati yang benar. Dapat kita kekuatan. Marmakna guluh tahun na tapahapi horjau kita. Marmakna tumang guluh tahun tene. Mana paduahon napatuluhon isobut ay mah ayat 10 walu. Sonon isobut. Ang gudiludlo halak parpitor say tangi hojahubado. Anjahi paluah do si dia humbani haganup kasosakan ning si dia. Jadi nasama soman Emmanuel Tuhan ada dalam hati kita. Adong ibagas persoalata. Adong atapi jape hita dia ada di situ. Ketika kita berdoa Allah mendengarkan kita, tidak hanya apa yang kita ucapkan tapi juga isi hati kita. Anggunay ucapok kita kan noti dasay lang tergurani kita ganu. Tapi na ibagas hati tayo. Iboto ganu pa na. Ya, jadi ang Amsal 24 ayat 10 tahun, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatan. Ya, jadi kan adung huli may ibagas pencoba kita, tapi tawar rumah hati tayo kecil kekuatan. Ang Ayub maka tahun Bani Ayub 42 ayat 2, aku tahu bahwa engkau sanggup melaksanakan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Tidak ada rencanamu yang gagal. Ama saya getido disebut hidup orang percaya diibaratkan seperti pohon kebenaran, tidak tumbuh sendiri di taman, tapi bertumbuh subur halani tut di napas. Bertumbuh subur halani roh Tuhan sebagai sumber makanan kekuatan, bahkan berbuah lebat dengan berbagai kebaikan. Oma sesitong ni enak ni halani persaya hita hubani Tuhan. Ya, halnya siya masoman tentu ada si syukuri hita. Ang gubiri Tuhan kita pikiran persaya. Ini kan bukan murah. Bahat do halak da persaya. Sedo sesitong ni halani das subatin kandung na pisunay. Tapi ya bejalo lang persaya masunon zaman nin. Ya. Siya masoman dupai soal hapitor. Tetubik kita suku-suku apa itu kebenaran. Kebenaran na ijado na harosukon na bata sa dalak kubani prikop ta sa deryo. Ya, kebenaran na ijado. Aduk kebenaran na. Hala ini kan bahado halak macam-macam berbicara tentang kebenaran. Adong tolu buat sa dalak kubani teks tahun sada ayat 10 wapat. Jaga madilahmu dopa hajahaton. Apa bibirmu umbani hata tipu. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat
dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ya, jadi nasyam masoman ngerido hados tabi di lahot tene. Mani ujagado hitaw. Alay bahag do sonario memuji Tuhan dengan ucapan-ucapan luar biasa, tapi dalam hati tujuannya apa? Dalam rangka menyenangkan keinginan. Menebah sonar. Puji Tuhan, Tuhan segalanya pakon naligan ini. Apa tujuan ni? Dalam rangka mencapai keinginan ni desa. Lalu sementara kita kan langsung naik. Anggo keinginan tahu kan, otik desa Tuhan naik. Orang yang jujur, berjuang, ubah di dalam ni Tuhan, ia dulu lebih masarihon na perlubat ta bani kulo. Ay kita kan masahapon na perlubat tapi lang sanggup kita dah. Ay masih dalam rangka na perlubat ta, ay disi berjuang kita bani kebenaran non. Ang gujon ya tahun supaya dijaga lidah. Iya, jadi pelagi do jamat tahun na siya masoman kan sekali murah sekali mengatakan orang, mudah sekali memfitnah orang, mudah sekali mengatakan yang tidak benar. Belum mana sebut, aduh, sedangkan radikalisme kan untuk sebenarnya langbui menahan persahabatan. Lalu sementara anggui bani hapersayot takkan persahabatan langai si perlunan, tapi mendengar dan berbuat, mendengar dan berbuat. Ya halani anggo terus memasahapon dalang madiar. Sebenarnya kan ai boy dipersedah kasoman naligan. Dan atau kita itu dosa yang berat. Dosa na sunayai gati disebut. Itu akan membinasakan anugerah lang hidup bani gulutta. Niat jahatai itu kan dosa berat itu, sehingga anugerah Tuhan nadong ibani gulutta lang hidup. Ya, jadi nasyam masoman hadu kabar hoak dia pokon naligan sonorion anggo hita na persaya jaga hita mon. Ya. Na dirdiarma nalau isahaput ini. Na dirdiarma nalau iberi tahun. Satu perbuatan baik mengajarkan lebih banyak tentang kasih Allah daripada banyak nasihat-nasihat. Mana pentingnya? Agi otika hanebe kita sadalak ku bani harausun itu anon. Daripada nasihat-nasihat atau hata-hata gok. Ilu hata-hata gok. Hape pabahinan lang adong kene. Jadi ngubah tu kita mersahapkan dengan itu dinapasingay lang adong siya ida. Ang ngubah tu konsep tahoma tentang nijay. Lang adong nganan ni Tuhan nijay halanyay kosong kehidupan ta. Halanyay gati sobut lebih baik banyak mendengar. Asi bahak na law korjaono. Nasya masoman masada kebenaran ay. Jaga lidah. Tapi perbuat nama dia bahat tumang pakorhon niya ini. Depai ayat 15a isobut suruh maho humbani nama sambor horjahon nama dia. Ya jauhi yang jahat dan lakukan yang baik, kerjakan yang baik. Anggo kaitan non nasyam masoman isobut berjuanglah dalam kasih sesama. Anggo teologi gati sebut Philadelphia. Jadi malah suhur sadarion kita meribadah tene dalam rangka Minggu Sahabat khusus. Uban nama balu nama tua tading metek pakon difabel. Ya maneh tahun ay. Makurjahon na sonon. Ang bani titah hinan ni birine batahu bani si Musa. Adong negoran orang miskin. Ay mahalak.
nama balu, baru anak yatim, orang asing, ay mana isobut na penting si ada siya holongot ta makolong isi dia isobut penting ang ni Alkitab ta halak dagang halak nama balu anak yang yatim halan yung gati ilak sana ibek kasoman ketidakadilat ko John halan si dia masusah tapi ibek ko maketidakadilat jadi ase kuat perjalanan guluta manung di dehita do bahasa adong do sekitar ni si dia na dihu masarihos si dia minimal marhitingon ni tonggo te ya adong do hasaman ni si dia lagi hita na i rayo kita sa deroten na babalu na matua tading metek pakon di Bible anggo iba ni bukut tagati tahun membangun keramah tamahan ubani si dia ya bangun keramah tamahan mahar getuma keramah tamahan ay bahasa hita sarupa do hita pakos si dia agipi si dia mamatua agipi si dia mabalu agipi si dia tading metek pakon di Bible sarupa do hita pakos si dia ay do si hatahon keramah tamahan pakon naligan na buhi ibek kita tini ya asesongon na kinuha tahun ay kebaikan apapun yang kita tabur hari ini akan menjelma berlipat anugerah suatu saat di alam kita jadi nasi masoman perkembangan di Guluta sebenarnya kalau ada kasih terhadap orang lain agi siya suku kita tanpa sadaun sepi do Guluta tanpa ibangu kita sa daun ang guberi istilah sonari lang mungkin sukses kita hasa daun dimulai habani hinaholongan ni hurtanak kinay namabalu na matua tading metek pakon di Bible irasaw kita sarupa do hita pakon desi dia irasaw kita jana perlu bahasa sekitar ni si dia adong do hasoman ni si dia umma hitaon jana kekuatan duai bani gulut pakos sadanari kasa daun na maksud ijon anggo sadalah ku bari situasi ta sonarion kesadaan untuk kemampuan memaafkan itu tengah perjalanan kehidupan tau ya jadi nasyam hasoman memaafkan geti sobut mangaluk gogo duai ya jadi ikan perbuatan baik na luar biasa duai memaafkan sebenarnya menghapus luka dua. Memaafkan sebenarnya ya anggo istilah sonari menurut survei panjang usia gan sonai anggo berani rama maafkan ondo sonari menurut survei rogenjang ni umur tapi ngulang rama maafkan ya gara melalap halaniai lang enak bani kehidupan on. Na terakhir na siya masoman isobut ijon sa 5B. Pindahi dami anjaha prayak maay. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkan. Butuh kita situasi na siya masoman tengah Guluta. Banyak orang dihina karena kebenaran. Ternyata bagi Yesus mereka adalah orang-orang yang termuliakan. Berbuat baik yang terhinakan adalah perbuatan mulia. Bagi Tuhan sangat menyenangkan. Ya, terhina adalah juga yang menderita terabaikan. Maka mari kita perhatikan yang seperti itu. Ya, jadi berjuang sangga gereja mula-mula kan sampai penjara adong do halak. Ya mesin do halak Yahudi, ang gudong no penjara gi halani kapersayaon. Atapa habi besi dia duai dan rangka peluah konang. Bahkan mengumpul duit si dia. Bahkan adong berani martir. Jadi masuk ni John lang soal kekerasan.
tapi pikiran soal kebenaran. Tanpa kebenaran lang adong perdamaian. Perjuangan kebenaran adalah soal perdamaian. Buy merdami nasong terdamai hokinan. Oma kekuatan halani hapos sayaw. Horja sonon na siya masoman ang guykan bakok kita tekson hana na berjuang soal kebenaran, marhorja soal perdamaian. Lalu segala na ibeta ay ang guiba ni Matius 25 ayat 40. Dupay balosan ni raja ay masidia si tongdo na hotonin ba ni nasyam. Haganu na binahen nasyam dopa na teketekon. Nahubak ko duay. Luar biasa ni kita na persayaw. Berjuang dalam habitoran. Marhito ni berbagai bentuk ya tahos sa horjahon ni si Daud. Sebenarnya ni nahubak ko duay ni Tuhan Yesus. Iba naligan halak na berbuat makorjahon keramah tamahan. So na yalami si Abraham. Hapi naman namu malaikat duba na hapi. Ijay. Diyan ang malaikat ay lang roh. Pitah-pitah sunay. Tapi law makatahon, law iberi maggenerasi uba ni si Abraham. Sunay malas niuhu. Hagugohon na ialami kita. Halani persaya kita uba ni Tuhan. Halani ay pemata ni Tuhan na buhay hupadas. Selamat berjuang mahita terus bani kapersayaon nondo haguguhatta asa jelas perjalanan kehidupan tahun pako nagi sura-sura kehidupan ta ulubianon Tuhan mama masu-masu kita haganupan mertonggo mahita ilak kanami makata terima kasih hubamu Tuhan matangkan nami hatamu bani ibadah sada kesaksian ni si Daud hidupon penuh perjuangan tapi lebih nami dipersiapkan anugerah na terbaik lebih humbani na pikirhon hanami tapi menung berjuang ibagas hasitongan berjuang ibagas namandilo ham harap merdalan pakon ham halanya Tuhan terima kasih ma bamu setiap perjalanan orang percaya ijai duham danah ijai duham mabere songon nay hapon si Abraham nay hapos si Daud agini hapos kanami sonari lebih humbani pasu-pasumu lebih humbani na terpikirok kanami pasu-pasu kamu hanan halanya terpuji maham Tuhan pasu-pasu hamma kehidupan nami tong-tong kehidupan di kuriamuon keluarga per keluarga pribadi lepas pribadi hanamion Tuhan yang besok kanami hagenu kehidupan nami ubang pasu-pasuham hanami genu butuh hamdo pergumulan nami hagenu panon Tuhan butuh hamdo malas niuhur pakos sihol niuhur nami nalahu pasu-pasumu hanamion hagenu halanya yang besok kanami hubamu Tuhan perguguham kanan terlebih masa-masa pandemi COVID-19 Tuhan cukup pokam hanami bani segala na perlu perguguham hanami ase sehat buy menghadapi yon terutama igoki kuasamu malas niuhur naun surga matong-tong komahanami Tuhan masih buy imun buih hadapi hanami canah persai duha nami huma ipasukan pemerintah nami dalam rangka meneruskan perjuangan nah dua se COVID-19 sion buih berlalu buih hadapi ibagas nadia terima kasih mabamu Tuhan anggubani akhir-akhiron dom semakin
menurun. Cenah nami do masuk ke level tulu. Saya salosi mabekam menggubui berlalu mapiruson. Asibui hanami meneruson perdalan kehidupan lebih baik. Songon na somal. Meneruson horjana yang besokam. Hubenam. Karena yakin Tuhan nami Tuhan. Panorang na pondokon. Pergubiham hagenupan na makerjahon. Pemerintah nami pakon perahli dalam rangka asibui berlalu makopiton hantong-tongah nami mertonggo manami hubamu Tuhan menunggohon hinaholongan ni hurnami adong piga-piga na hurang sehat jana hirawat sunari rumah aima Bapak Situa M. Jamansen Sumbayak, Bapak Ramlan Saragi, Bapak Perdinan Apoh Saragi, Bintang Neo Silalahi, Inang Anna Ria Munte, Nyonya Jaulin Sumbayak, Boru Sipahutar, Bapak Helencius Purba, Bapak Denis Sutapea, Bapak John Freddy Damanik, Inang Holy Lim Boru Purba, Inang Situa Yohana Damera Purba, Situa Emeritus Sabaruddin Purba, itong kanami ganup si Dion Tuhan. Butuhan nami sedang pemulihan haganupan si Dion Tuhan. Pasupasuham si dia Tuhan. Pasupasuham obat naumma pakon sihol ibere hubani si dia. Pas-pasam ko para medis na kerjasama tong pakon si dia. Sunadigi keluarga ni si dia Tuhan. Terlebih hinholongan ni hurnami o semangati hamma tong si dia Tuhan. Hadir ham setiap saat bani kehidupan ni si dia. Asi si dia pi buy mangidah bahasa tong duha semaniham si dia. Yakin doa nami untuk ke depan. Labin Ibrahim malas niuhur terlebih kesehatan ubani hinaholongan ni hurnamion haganu sunahama Tuhan mertonggo hanami hubang na Ibrahim malas niuhur tambah umur sunai dugi hari ulang tahun pernikahan ubani hinaholongan ni hurnami John Bertina Sitio Bonita Agnes Anggriani Tauruk, Andi Wer Gustin Saragi, Jamarsen Purba, Lestari Mayang Haris Dorus, Evi Rianim Saragi, Ebit Christian Hamonangan Purba, Marlan Silper Sidauruk, Asnat Neti Situmeang, Angel Patricia Vandela, Felicia Joanna Widana, Agri Mandasari Damanik, Jaka Teruna Tanjung, Reynardo Purba, Saryani Sinta Deo Sinaga, Fiona Tesalonika Saragi, hari ulang tahun pernikahan Satria Deni Saragi, Pakon Nur Lela Purba. Itongok kanami hinaholongan ni hurnamion ubamong Tuhan. Berhamma perhorasan sehat si dia genuk malas nyuhur pas-pasuham na perlu bani guluh ni si dia Tuhan butuh hamdo ne baga syukur ni si dia butuh hamdo surah-surah ni si dia asimar malas nyuhur si dia bani na itambay ham umur kubani si dia Tuhan pakai ham si dia makin luar biasa genuk labi merhabiara ko mahubamu janah boy manyaksihon kabagalan ni kuasamu agihin holongan ni hurnami na tambay ham hari ulang tahun perkawinan Tuhan hamatong magbere kasadaon holong na humbamu hamatong hadir tengah-tengah keluarga ni si dia
Memasu-masu si dia. Janah boy bersaksi pasal habang gelunmu. Marhitihun ni kehidupan keluarga ni si dia. Pas-pasam si dia hagenupan Tuhan. Yakin Tuhan nami, goki malas niuhur. Hinaholongan niuhur nami aing hagenu. Mertonggo mahanami kubamu Tuhan. Malas uhur bani kegiatan na terus merdalan itu ngatongah ni kuria muon. Ay mamarhitehon ni dari tugas panggilan gereja agipip bani pandemi covid terus do berjuang jua-juamu haganupan. Halani ay pas-pasuham PMJ pakon keluarga lagi majelis jemaat tak perhorja pengurus haganupan pakon keluarga ni si dia. Ya pokanami do Tuhan bani masa-masa sonari sulit melakukan pelayanan tapi berusaha do terus sinaholongan ni hurnamion ahana buy bay agi tim multimedia Tuhan na sungguh-sungguh terus si dia marhitihun di pelayanan online on ipake ham haganup buy haganupan kuryamu marasahon bahasa Tuhan tetap marhorja halanya Tuhan hama masu-masu si dia haganup labin pas-pasuhan na perlu bani guluh ni si dia lambin berham si dia kesehatan Tuhan lambin igoki hagugohon na humbamu masih dia haganup halanya Tuhan lagi hinaholongan ni hurnami nalang kerap hanami maribadah di rumah muon tapadongi rumah pakon tapi japi si dia Tuhan tetap ham hanamion haganup jana haganupan hanami roiham haganupan hanami mangahapkon kuasamu jana persaya do hanami Tuhan ada di mana-mana Immanuel doa halanya Tuhan terima kasih mabamu bahat nalos tonggonon nami hubamu tapi persaya do hanami botonan do hamahana perlu bani gulung nami say marsanga maham tong bani gulung namion tonggo namion ipersanami hubamu Tuhan ibagas goran ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Paima yon desok kita galangata tangar kita malubi hatan ni bata nagabion jolan bata laho manggalang ay menatak surat bani Hebir 10 ayat 10 membahin nama der apa namar si bere-bere ulang mahalupahon na siyamay ay galangan na sunayay do harusukon na bata sonari yon desok kita ma galangata.
riak mahita jongjong, martonggo mahita mangundoskon galangata hubani na bata. Ham Tuhan na bata bapa nami harohan ni haganup pasu-pasu. Ham do harohan ni sagala pasu-pasu huban nami. Ibre hamdo ban nami golu apa haguluhan ari-ari. Ham Tuhan, ijon yon besok kanami do hubamu golu. Pakon pasu-pasu na do bineremuin ban nami. Say lambin margogoh matungon hanami. Ihasomani idop ni hurmu apa pasu-pasu mu bani naman dalan kon horjanan. Papasing hama galangan na ni galangkon namion gabi galangan na misbo ilobi-lobi mo. Asilang binhargahon hanami tungon der ni layak. Pakon pasu-pasuin marhite na pasaut kon harosuk mo. Kumbani gogo pikiran apa sinadungan nami. Terima kasih mabamu Tuhan. Marhite Kristus Yesus Tuhan nami. Jalo hamma galangan pakon tonggo namion. Amin bamu o Tuhan manombahau. Naibata Jehovah siramot kon sagala na korsaya. Naibata si madahagugohon pakon hapasing. Tambahi janah pagandaham mahauhuron na humbamui bagas hadiron namin. Asibuihan nami manaluhon sagala hisap-hisap na lahosal. Janah tong-tong politik manjolom arta na tatapin rosi das subani ujung. Balosiham matonggo nami marhiti Yesus Kristus Tuhan na manggulu apa si perkuasai bagas sasadaon bahkan tondo na pasing si tulusada sadokah ni dokah. Amin hamba panami na inagurias say napapasing maguran say roh maharajon say saut marosun urmu inaguritong ahon songon na inagurias bireham maban nami sa diron hagulukan na riyan. Sasap hamba dosa nami songon panasap nami bani dosa ni hasoman na mardosa dokpak kanam. Ulang hanay buboy hampu parlajuan. Palua hamma hanami kumbani pangago. Misirma na siyam, ingat na siyam na. Isuruh Jehovah dohita laho mangambilan ko nambilan na madear, bani halak na madoyo. Pauliulihon halak paruhur na maroko. Maningting kon haluahon bani halak na tartutup. Paharhar gari ni netarsakut, apa mangapoh na marpusok niyo. Jalo na siyam mapasupasu, kumbani Tuhan na ibata. Ipasupasu, anjahay parot Tuhan na ibata maham. Isondang kon Tuhan na ibata mabuhini hubamu. Janah maidop mahurni mangidahan. Idop pakon Tuhan na ibata mabuhini hubamu. Janah ipasorap madamini hubani tundimu. Amin.
Shalom. Pai mamulak hita, ase mandoding hita humbani haleluya nomor 400 sia, ayat sada dasubani ayat 2, sangga mandodingon hubat siparugas, ase jongjong mailobion, persalaman pakon jemaat.